Lada Kim Kongu Donald Trump unsa sengit bad brio bad jan. Ku belai sibon epic subscribers baru ke baju seterap pagi video sa kini channel Storyteller London. Kajing ya sengit habdeng ke Israel berhamas kaladap sisnem tik haka neutrik Oktober. Kumban sipenkan mau tok haka neutrik Oktober jongkos nem arhajar arpulai hier tmaken san ki Hamas ya ke Israel bad kala penlong ya ke jing syapniap ke bakat ars pangut kinong Israel kentup ya saupun riungut kinong Amerika ka Israel syriak kisipai vung ki jetma har kiling ya pom telak ding ki kuli berkibom baca Gaza kum ka jubab kelai ya ka jingwan peniap dusman ya ki breu balui-lui jongkeri kum ta ka jingki jongka tma Gaza kamdei na ka daw jongka Israel nrei ka de ka daw jongki Hamas ka jing yap jongki breu balui-lui ki kelung kena bad kumba armilian ngut ki breu kila kala ki pedwir hatu ka de na ka daw jongki Israel barok ki de ka daw jongki Hamas ka Israel ka jubab kelai ka jing syak peniap jongki khat ars pangut ka jing hier thma jongki Israel kadai ka jingwat ya kileno Hamas penban kileno Hamas ki penlong syatri penban ya kiri upat ba ya ki kelung kena bo Gaza habasai usia habyo dunglang ya kedo lada ki Hamas ki don ka jingkit kli na ka benta ki nong Gaza balai kilit penlong jaka ya letma jaka padba badla raki Hamas kidon ka jingkir klin na ka benta ka Gaza kila day banwan pendem dang step kenang banlaj na ka jing yam sao day tang Israel nrai wat kanu geriru lada don ka jingwan tombor ka panabar klemar tatin kin yale hikumju badla da ka Israel kam yer thma ya ki Hamas kamut baka Israel kam don jingkit kli ya ki nong snong jongkori Donald Trump ngan penkut no shisndon ya gani gatmak lempen slemshu daka jing ya keren yesuk tangba pidei ban kongu ya kini ki kendon jonga arpautli jenang kak habaki Hamas ki pule ya ki kendon balabu ke Amerika ka Israel ka ongi pediang ya kita ki kendon ka Hamas ru kala ko ngukli tang bakat kum ka jing suto ki Hamas kimla ban pediang lut ya baro kita ki kendon ki ba ki balabu ka Amerika persya ya ki Hamas tang bau Donald Trump ulama hamteng da ka bohong lada ka Hamas ka kentaj ban pediang lut ya kita ki kendon balabu kajing sengat day syut tangka Israel Henry samangi ngina shani bom la syut banyu iki kmat ngin sa syut ngap kai da kiskor ya kajing karni yasuk on penlang hari Egypt nadus ngin kong ki delegation jongki Hamas kila poi sya Egypt kumjuru jongka Israel bad ya kani kamuf jong Donald Trump la kersyanru da kiri kepertai Parlok sa comments next. Ladap setengah di channel jonga saya tu lami parlok jongpi. Ladap setengah saya tu inga Storyteller London.